kugira ngo bigende neza. Murababona hari abamushaka na se abari muri privé je rero Nicolas yaturutse muri TTC murababona rwose intambuko yonyine kabisa amashaka rwose. From TTC Save. We brought a song entitled Hallelujah Amen from Judas Maccabeus by Handel George Frederick. More knowledgeable others. So,
barasobanutse kabisa ntabwo byoroshye rwose bose noneho aha akazi k'akanya kandi nagira ngo nzibizi akazi akanya kose bari rwose karibu kabisa kuri stage tambuke neza Kristo akozwe murakomeye cyane duhagaze hano imbere yanyu na korali Christ the King Choir tukaba twabateguriye indirimbo nziza cyane yahimbwe n'umucuranzi w'umuhanga cyane uwo nta wundi akaba ari Frederick Handel ahasaga muri 1746. Iyo ndirimbo nta yindi rero bayita Sing Unto God, ishatse gusobanura ngo turirimbire Imana. Twese hano Imana yaduhaye amajwi meza, nimureke rero dufatanye tuyakoreshe maze turirimbire Imana koko murakoze. Nikolai nakoze cyane amashyi menshi kuri Nikolai Rasteki barasobanutse sibyo kugira ngo basabe baze guhaguruka badusuhuze turi kumwe kuko nabivuze kare nuko atarahari ni umucuranzi akaba n'umuhanga mu bya muzika akaba ari umuntu ukomeye cyane mu gihugu Tunezerwe Pacifique haguruke yasuze imbaga
turi kumwe kandi n'umubyeyi wacu Padiri udukunda ari nawe ushyigikiye cyane ano marushanwa. Padiri Claude ndagira ngo muhaguruke musuzumwe. Murakoze cyane, aba nibo bashyitsi bamaze kuhagera, abandi turagenda tubabereka kandi tubifuriza gukomeza kunogerwa n'ibirori. Murakoze. Welcome kabisa. Murababona? Hariho rwose. Yari kugira ngo bize kugenda neza. Collapse gaturutse muri Saint Esprit. Akangahe? Murabakangahe? Reka twahereza umwanya nabo batugeze igihangano cyabo. Murakoze. turi hano nka korali Urumuri, tukaba twarahisemo tugiye kubaririmbira indirimbo yitwa Zedot the Priest. Ikaba yarahimbwe n'umugabo ukomeye cyane witwa George Frederick Handel. Akaba yaravutse kuri 23 z'ukwa kabiri 1685. Yapfuye kuri 14 z'ukwa kane 1759. Tukaba tugiye kubaririmbira indirimbo Zedot the Priest, ikaba yarahimbwe 1927. Amushaka kureba ibisobanuro by'iyo ndirimbo neza, mwareba mu gitabo cy'abami muri Bible, abami ba mbere umutwe wa mbere 32 kugeza ku 45. Ndabashimiye rero, reka twumve ubutumwa bw'iyo ndirimbo. Murakoze.
ngahe amashyi menshi ngahe. Ariko hari ikibazo gize, ni kimwe gusa ntabwo ari bibiri. Ko mvuze ngo amashyi kuri korali Urumuri nkabona ni iranje yonyine kukunya amashyi. Aha ngaha bari he? Batinye. C'est this. Mu by'ukuri rwose murababona rwose abasore aha ngaha nabo ni korali yaturutse muri Kristo Roi. Hanyuma murabibona rwose ni korali nayo yasobanutse. Korali ntabwo ari gutanga amazi y'ubugingo kuko mwereza amazi asanzwe n'ubundi inyota ejo yazakwica, sibyo se? Ego. Ariko vraiment wabona ukuntu musa neza n'ukuri bana kabisa murasobanutse kwiye. Ariko mwakiriye amashyi yose birahari. Yesu ni byose kumufite, urushe wese ntihagire ute ntihagana. Hanyuma twebwe duhagaze hano imbere na korali ya Kristo Umwami Ganza. Hanyuma tujye kuririmbira indirimbo nziza y'icyongereza yitwa The Voice of the Lord. Ikaba yarahimbwe n'umuhanga cyane mu guhanga indirimbo ndetse no gucuranga witwa Tunezerwe Pacifique. Hanyuma rero ndabasaba gutuza mu kumva ubutumwa burimo kuko ni nziza cyane. Murakoze. voice of the Lord.